Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Marta. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kapilitan na si Murotakin ni Roland. Gaputa masikuga kon. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. No kasta. Si katay nakailaw-anan ni Roland a waitress. Apay nga da ka dito'y balay na, ha? Ma'am. Iniawid nak ni Roland, gaputa masikuga. Nagpuskol matirupa man niya. Sika, anaam-am mo na lang ang itimay sa nga inuman? Ha? Nagpayawid ka kan kwa na? Sika, amay isa lang ang waitress nga awan nagadalan na? Anya? Among ka di, nga dan fiancé ni Roland. Katsyak dayta. Ni awan na sasauna kanyak, ma'am. Pres, among itan. Iso ano mabalin? Pumanaw kan. Anya? Sige, alaam dagiti kawas mo. Tarumor kan dito'y balayda. Mamirmiraot! Walayang ka di pa'y asyak amis mo timangulod kan ka, ha? Iko na ni Roland, kanyak. Ag naadak dito'y balayda, aging gay ti Jack makapagpasngay. Jack maguston ti panagnaod mo dito'y balayda. Awan karbang ang agnaod dito'y. Pasensyakan, ngam saan asikat itong palag? No dikat ni Roland. Aday ta, Roland. Mangan kan. Siya ka mismo tinagluto iti sidaan. Sige. Ala, mangan kan tayalan kay ti danom. Sika. Nangan ka din? Manganak tulat ta no mabisinak. Baybay am ka diti sa lunat mo. Idinto tagdadagsin ka. Saanak pa'y ang mabisin. Ala, tagtugaw ka. Tagsango ta mga. Diya kahit ang mabisinan ka. Nang runa, tagdadagsin ka. Nunalpaskan ang nagidalimanak dito'y kusina. Ingka aglaban. Nagadudagi ti kortina anasken alabaan. Wen, madam? Hoy! Garang gandyang! Inayon mo alabaan dagiti murang ko anaurno. Sige, ma'am. Ha? Kasta ti may parbankan ka. Ti agbalin akatulong dito'y abanay. Maawatam, ha? Nasayaat mo't tainyawid na ka ti anak ko. Tapno adda agpaay ababaunan mi. Kita iti kinapuskol ti rupa daytoy agarang gandyang, mama. Di ka unay, iha. Amangan do saan ang makaanos kat pumanaw. Awanton katulong tano kasta. Oh! Wanyag pa'y sumama. Okay. Oh, Marta, ingkan aglabawa. Saya atom ti panaglabawa. Ay, asik ka pa'y. Tababaunan ti kayarigam iti daytoy abanay. Nasaan ka kumaagarang gandyang nga agraraman adayo ang mapasamakan ka ti kastoy. Kasta kong itibanog ko ang naglaban. Nagdadagsan na ulas kan kortina ti linabak. Sapay saan akayat ni Madam apaaramat ti washing machine da. Kastoy kadilatan. Agan ano saklatan dito'y balay da, Roland. Hoy! Apay anak katugaw kapayla dito'y. Nalpas ka ka din ang naglaba? Wen, Madam. No kasta. Mapankan ijay kusina tagluto ka. Kaimasam ti sidaan alutuam. Sige, Madam. Ngamsakbay na. Ingka mangisaga na iti meriendami kan ni Delia. Tay-tay pay ang mabisin kami.
Uwan, madam. Insapog mo matan kanyak tilinaon ti baso, ma'am. Ha? Kasta ti kaya rigam dito'y abalay. Umay ka! Tibok ko, ma'am. Itungutong ko tinupang di talagang saan! Anya ti bagam. Rabiin. Kahit kung ti paturog. Nabannog ako na ititrabaho kay opisina. Roland, mabalin ka di nga oray sana kung ngagnad dito'y balayo. Anya? Agawid akla nga ni dyan lugar mi. Kasanon? Masikog ka pa imad nga rod. Di ka agdanag. Aywanak ti sikog ko. Apay adi mo kayat dito'y balay. Kumpleto ti makan dito eh. Amok day ta. Ngam ijay probinsya. Ado ti presko a prutas ijay. Presko madagit ti prutas dito'y balay. Takanayon nga umay aglako dito'y tay suki ni mama. Roland, saan nak nga'y ayatan saan ka di? Isong awan serbiti kadak dito'y balayo. Adaan ka pa'y nga rodan iti fiancé, saan ka di? Dayta sikog mo ti pampanunutag. Kayat ko anasalon at nga ipasngay mo. Kas itinakunak, saan ko abay-bay antisikog ko? Siyak ti matungpal, saan asika? Roland, patyam nga ta, dagiti ibagakan ka. Nga niya, Amang ano daktakas ti mapasamak dito'y sikog ko, no agbayagak pa'y dito'y balayo. anya? Marigatan akong dito'y balayo. Gaputa inal daw ang mabambanugag. Rabi ila ang ti panaginanak. Anya ti kaya't masawan? Nalablabas pa ingang babaunan ti pampamayan kanyak damamam kan ti fiancé. Kabilan nak pa'y ti fiancé. Kasaritak ida inton bigat. Saanan anaskan nga agtali na udak pa'y dito'y balayo, Roland. Agpas ngay kapay, sakbay apumanaw ka. Saan anadlaw ti ina ni Roland kan ti fiancé na arimwanak. Adamat tan urnong ko. Inor-urnong ko dagiti kwarta ngayon intad ni Roland. Sana ka marigatan. Gaputa damat kawadwadan na. Umdas nga usarat nga ganakak. Kan pagpuunak iti basit a negosyo. Ada nagsardang ako siya iti badog ko. Umay kalumuganan, Marta. Ni Peter. Umay kalumuganan. Wan, kat agyaman na ka. No kasta, saan nga mo ni Roland at imanaw kay Jay Balayda? Di nak namin palubusan a pumanaw. Isuhas, saan kun nga impakada? Kan saan ka nagpakada iti fiancé kan inana. Iti dayta nga inaramid mo. Maawatak, asaan anasaya at itrato dakan ka. Ay ayatak ni Roland. Kat maibturak ti amin arigat nga ipalpalak am ti inana kanyak. Ngam, amkak nga amangan lumadaksan to'y sikog ko. Isa nasaysayat no agawid ako ni Jay lugar mi. No kasta, agawid ka itan ni Jay lugaryo? Uwan Peter, mabalin ka di nga itulod na kay Jay terminal ti boss. Sige, itulod kan, aging kay Jay lugaryo. Nagmayat gayam dito'y lugaryo. Presko pa'y ti angin. Uwan Peter, agyaman iti panangitulod mo kanyak. Awan anyaman na. Gayam ko ni Roland. Iso at tinulungan ka. Tangay malaman. No bigat ka lang nga agsubli dyan syudan. Amok nabannog ka nagmaneho. Sapay nagadayo dito'y lugar mi. Sige, nukas tati ko nam. Kasta gayam din napasamak. Kunaklakit din si katikayan ayat ni Marta, Barok. Saan, Nana? Basol ko dayto'y anapasamak, nanang. Kad, kasano nga rudan, agpas ngay ka na balasang. Awan ang nyaman na. Saan ko apagbabaw yan to'y sikog ko, nanang. Naragsaka, kabutadan ton anak ko. Ala, anya ngay nga rod.
Babaero at talaga ni Roland, Marta. Ngam italaang anak kasikog. Peter, Si kalaang ti amok anasikugan na. Ala, bayam nga roden day alalaki, Marta. Lipata mo saan aseryoso kan ka? Iso alipata mo. Oh, kasano? Agsubli akon ije syudad. Ay wanam ti salunat mo, Marta. wen Peter, di mo latan masasao ka ni Roland nga dakon dito'y lugar mi Sa bagay, maamuan naman kan saan. Awan bibiyang na dayjay. Kaputa sa anak mo't ngay ayatan. Ngam masaknan kan ka. Gaputa masikog ka. Tisikog ko lang tinapatagkan ko na. Nupay kasta. Pagyamanak lat na. Ngam, naamiris ko asan arumbang amaamuan na tiayan ko. Ta sigurado, yadayunan to tipas ngay ko. Sa bagay, kasta ti plano na talaga. Ngam, jak itulok akasta. Uray bak nang da. Saan dan to amayadayo kanyak tipas ngay ko. Nakaturugan day tanak mo. Isu nga impaydak di takrib na tanabanogak anang ubananang. Maysan atawan ti anak mo. Ay naimbag ata lalaki. Aapay ko mano babae, nanang. Kayat ko ti lalaki atak no makatulong kan ka. Ngam sa bagay, lalaki man kan babae. Naragsakak lata, tadapok. Ay sayang, no si bibiyag pa'y kuman ni tatang mo, ay maragsakan kumamag. Nanang, Ande, adalugan na nagsardang di tabatog. Asino nga tati akinlugan iti dayta? amang ano sa nga ili ti karuba Inak man tanawan di tatawa. Ha? Ay, Marta! Ni Peter! Ada kadwa na alalaki! Kumusta kan, Marta? Kumusta ti anak ta? Pasensya ka na, Marta. Diya ko nalakdan ti bagik. Anang ibaga ka ni Roland nga adda ka dito'y lugaryo. Peter, Ati na sayaat. Agsarita kayo adwa. Sige, surutak ni nana kula sa dita parangan. Panawan kayo, pay. Mabalin ka di akita ti anak ta. impan ko iti silid mi. Tadyak kaya tamalukag titurog na. Marta, No imay ka, tap niya dayong kanyak ti anak ko. Mapaay ka lang. Gapo tadyak itulok. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang mapasamak dayta. saan? Awan panggap ko amang hiyadayo iti anak ta. Saan ka di akas na ti panggap mo? Kayat mo idi nga ipasngay ko ti sikog ko. Tas ikatimang padakkel kan ko na. Idi day ta. Ngam sanitan. Diyak kayat tiriribok, Roland. Baybayan na kami ni ti anak ko. Adaan ka matan iti fiancé. Kat nalabit nga dapayan anak niyo. Saan ko akayat ni Delia akatakunay na iti biyak? Nang namnama ak, ang masarakan ka matlaan. Kat baliwan ta timang rugi. Anya, saan apanagayat dayta, Roland? Idi pimanaw ka. Sinapsapur ka. Aging gaan na awanan akong itinamnama. Kanayon ak nagbartek. Gapo iti dayta. Nabaybayak ti salunat ka. Dayta ti gapuna nga impudno ni Peter nga amuna ti ayan nyo. Anya, Kat umay na kayo gayang paspasyaran dito eh. wen, nagpalinan anasingad na pagayam ko ni Peter. Marta, ikan nakitingon daway ko ang mangayat kan ka. Nang runa pa'y taadan anak ta. Anya, Umakarak dito'y lugaryo. Mangipatakderak dito'y itinegosyo. Tapno saan tayon nga agiin na tayo.
Ikam iti gundaway ni Roland, Marta. Kat patsik ang naragsak kayon to. Peter, Awan dan iti fiancé na. Isu anapanan iti abroad. Kinasarita nakmat idi ni Tita Susan nga ina ni Roland. Ano kumamasarakan na ka ni Roland? Agkid daw kano iti pambakawan. Rinang ranggasan na ka kano idi. Kat ikiddawan na dayta iti pambakawan mo. tsaka mo ti sawag ita, Peter. No ita, jak kayatan ti agdarasudos. No talaga ada kami ka ni Roland tinay kari iti tunggal maysa. Da kamin tulat na. Di ka katipay mapan maturog, Marta. Ang mga no agriin ti anak mo kat agsangi. Narnaganan, nanang. Apay, anyaya ti pampanunutang. Ni Roland, nanang. Anak, mariknak anapod no ni Roland itinbaganakan ka. Akayat na ka nga ikalaysa. Nanang. Ngam adakan ka day ta anak ko. Panunutam anaimba. Marta, adtoy ti alahas nga isagot ko kan ka. Nangina dayta. Adakan ka no ilakom wenno aramatan. Madam. Nagpilit ni mama nga umay kamin dito yung lugaryo. Tapno makita na ti anak ta. Pagbabawiyak ti kinaulpit ko kan ka idi. Pakawanan na ko, Marta. Sapay ko ma, taging gaita, kat ay ayatan pay lang ni Roland. Kat numabalin, akalay sa kayon. Ha? Paikalay sa kakadikanyak, Marta. Kayat ni Roland nga ang naudan dito lugar yun. Tapno saan kayon nga agsina. Ano kasta nga rod? Dito iyak matan nga agnaahad. Ha? Pangaasim, Marta. Paikalaysakan iti anak ko. Naragsak ti ending to'y pakasarita at Mr. Lonely. Nagkalaysa kami kini Roland. Kitita, itultuloy kumaten ti agadal. Takayat ko ang maipalpas ti panagadal ko. Naragsak kami. Kat pagyamanak unay dayta iti Diyos. To'y pagayam mo, Marta. Agyamanak iti dayto'y apakasarita ang pagayam Marta. Ket agpaay daytoy nga adal ken inspirasyon kadagiti naayat a dumdumngeg. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Marta. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinaga na Trixie, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagbaliga kag paiso iti tarigagay ko, ngam sa anak ang nagbalin ang naragsak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Trixie, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Enton maminsan, amukan ka ti may sapay agayam ko diti pagadalan. Iti kasta, talo tayo nga kukuyog. Dulakit li, agpapada ti vacant tayo. Ikunamkit di, among kanya, tapno adakad kaduhak no kastaan ni Fidel ti kaduham nga aglan. Apay, saan mo akayat amam mo ti daduma friends ko? Kayat ko, ang nasakit tinakam ko nga dan boyfriend mo. Ngamin, kayat asawon day ta,
Adun ti oras mo para kan kuana ngam iti siya. Sorry ha. Amok ang nagtulag ta, nga awan pa'y maki-boyfriend ka data. Ngamnat nagtirik na ka ni Fidel. Iso asinong bata ko. Ay, kaasi akmot. Ay, awan pa'y mat ngamin pakarik na ak iti ayat. Anya akaasi nga'y bagbagam. Iso nga rod ako nak, ayam amo ka ni Roxanne. Ay, Roxanne gayam tinagan na. Nagan na laangan. Napintas. Wan, talaga ang napintas ni Roxanne. Ngam, awan pa'y boyfriend na. Iso akayat mo nga agbalin mat ang friend ko. Tapadak na awan boyfriend na. Ibirbirukan ka nga rod iti friend mo. Tapno adamot kat kadwam, no kasta ni Fidel, ti kadwam. Sige man langan. Yam among nga rod kanya. Imbag man, ka-intext na, agpadata abakan ti ita. Ada kayat ko nga ipadamag ka ni ka. Anya da ita? Adan boyfriend ko. Agpaiso? Asino? Ni Fidel. Agpaiso? Amom ka di nga ado ti amamok nga ag-crush kin ni Fidel. Talaga? Wan, ngam aging galaang mat iti crush. Diya ka mo ang nagaram-gayam kan ka. Sana kami na nagis-istorya kan ka. Taman mano, tamad nga kita. Kasano nga min, saan tamatan nga agkaseksyonan? Kaya't ko kumaayam amukan ka ni Dalen. Friend ko matlaan. Mabaling ka di? Apikit din na saan? O sige nga rod. I-text kan tulat ta. Sigurado ka kadi iti dayto ang desisyon mo? Wan. Apay, agbabawi kan? Saan mat? Nga magnerbiyosa klaeng. Kasanon, no saan nakakayat ni papam? Apay ko maasaan. Nasingpat ni papa. Idi imbagak nga adan ka ayan ayat ko. Isupay tinangibaga ayam ammo. Kasanon no adda ko ni Jay. Kat ibaga na. Asaan pa'y amabalik? Ang makiayan-ayat ka. Nakarkaro no saan ka nga agpakita kan kuana. Tas saan ka kanuan napudno kanya, no saan ka nga agpakita kan kuana. Ala, makamuditan. Ay, saan ka nga min amadanagan akastaa? At daak mat akadwam. Sigurado ka napudno ka iti anak ko. Uwan, sir. Saan punto alok punti anak yo? Mabalin ka di amaamuan. Nuanya ti trabaho dagiti naganaken ka. Ninanang ag tagibalay. Adda istora bambantayan na. Kati amak, may sa forman. Okay. Di may bagak kada kayo. Agadal kayo pa'y nga umuna. Sana ga po ta mapalubusan kayon ang makirelasyon ket aramiden yon ti kay kayat yo. Uwan, sir. Ikari. Respeto ti anak yo. Anya matimakunam, Trixie. Apayasaan ka mata na matagtagari. Damdam nga gakmat iti tungtungan nyo, papa. Kat ikarik. Lipas at ti panagadal ko. Saan kayo amadanagan? Tatong palak dagiti karik kada kayo. Dito'y ka namang rabi, Fidel. Sanda ka kadya sa pulin ni Jibalayo. Nagpakadaak ka ni nanang ko, sir. Amuna ka din nga takayan ayat mo. Uwan, sir. Naibaga kon. O kailangan mo't kadakwada. Basta saan ko kano abay-bay anti panagadal ko. Nasaya at mat, taagpapada abakan titi oras tayo ita. Mayam amo kayo iti tunggal maysa. Dalen, isa ni Roxanne. Roxanne, iso ni Dalen. Hello, Dalen. Kanayon na ka ama istorya ni Trixie kanya. Anya nga itis istoryaan na may papan kanya. Nga awan boyfriend ko. Saan? Ti ko na si kan tinangisukatan na kanya. Ngamin, agkaseksyonan kayo. Imbreak na kun, ta saan kami nga agkaseksyonan. Imbreak nakmatan. Insukat na kon kan ni Fidel. Anya kayo kadi.
Uray anya pa'y ti mapaspasama. Saan kayo nga i-break anya? Agagayam tayo latta. Talaga? Siyempre, Ay, mabit lang Song batak ni Fidel. Awisam gito eh. Takayat mi ama-am mo ti boyfriend mo. Urahin tayo biita ni Fidel. Imbagak nga umay dito kantin, takayat yung ama-am mo. Saan ko pa'y ngamin anakas kasango ti boyfriend mo? Apagbiit laang ang makisango kada kayo. Agdardaras ngamin. Pagbigyan na kayo kanulaan. Anya pa'y nga rod ngay. Agselos ka man ako nakon. Hello, ladies. Oh, aday tamat gaya mo ni Fidel. Agtugaw ka, Fidel. Tayam amukan ka dagiti friends ko. Iso ni Roxanne, kan iso mat ni Dalen. Hi, Fidel. Ay na, nagugwapo ka man gaya man iti asid. Thank you. Nice meeting you. Sapay ko mata saan mo apagsangitan ti gayam ko. Saan ka madanagan? Tadyak to pagsangitan tigayem mo. Agyaman kami tainik ka na kami iti oras tapno maam-amuda ka. Awan anyaman na. Oh, kasano? Panawan da kayo pa'y dito eh. Pasensya kayo na. Agdardarasak namin. Pasensya ka na. No saan ta mabalin nga ikuyog dagiti gagayem mo iti panagpasyerta. Kaya't kung amin adwa talaeng. Nagruna. Kat umadanin ti sembrik tayo. Kailiw kan tulakit ti. Okay lang. Amok ang maawatan dakman dagiti gagayong ko. Kat, anya nga ti aramidam inton simbreak? Tulungak ni nanang ko iti store na. Iti kasta, makainanamat. Sika ngay. Awan. Agkulong ijibalay. Noan danto oras ko. Agkita ta, uray sad paminsan. Wan Apay nga taas saan matan nga agchat-chat kanyak ni Fidel. Naka-online. Ngam dinak man na malagip ako mustaan. Saan ko mat nga i-chat? No saan nga iso ti umuna? Makamo itibiyag na. Alangan asyak ti umuna amang kumusta kan ko ana? Apay akaslasaan ka makatal na, Trixie. Pag nakaapag na, inton kuhan, kita am ti cellphone mo. At naka di ururayam nga awag. Awan, papa. Malasin ko iti rupa. At naka di problema. At na problema yung kini Fidel. Awan mga papa. Ngam, saan nga minan nga agchat-chat kanyak? Ang mga nobisi laeng. Mabalin akasta, papa. Namiss ka, gayam. Medyo atid dugmat ngamin di bakasyon tayo. Uray siya. Namiss ka mat. Kat, kumusta kayo matan ka ni Fidel? Diyak man amo. Manipod idi simbreak. Man-manon nga agchat kanya. Oh, di sikat ti mangichat kan ko na. Iso ti rumbang amang i-chat kanya. Ngam no saan na ko napagan ano? Anya ngay ngarot. Sigud ka di nga iso ti umuna nga agchat? Wen, nagbaliw matan. Nagbiit kayo pala nagbaliwan adagos. Dayta nga ron ti pagsiddaawa. Trixie, pasensya kan ha? Saan ka makadwaan nga ag-lunch ita? Agkita kami ngamin ita ka ni Antik iti kaasitgan a restaurant dito eh. Ay, amang ano kaya't mo gayam ti sumurot? Saanan? Ijayak tulatan kantin amangan. Padasag nga i-text ni Roxanne, taiso ti kadwak. Okay. Win gayam, ni Fidel, saan kayo pa nagkita? Bye-bye amon day siya tao. No saan na ka malagip, makamon itibiyag na. Ano sa kuntimangan asisya? Saan mat ang makaumay ni Roxanne? Ada ka nung importante apapanan na. Nidalin tayo mauawag. Apay nga ta. Song batak.
Hello? Trixie, saan ka kumamakmaklat? Itibagakan ka, ha? Anya dayta? Dito'y restaurant nga imayan mi ka ni auntie. At dito'y daroksan kan Fidel. Nag-sweet na. Agsinsinubo da ay. Ay, sigurado. At da relasyon da. Anya? Iso matlagayam. Maawatak itanti amin. Iso matlagayam asaan na kun apagan ano? Insukat nakmat gayaman. Nagbiit mat tanti pa nakaumam kanyak. Anya ka din ti bagbagam. Saan ka na umakan ka? Pakawanan nag. Doon nasulisugak ka ni Roxanne. Ngam si katipod nung ay ayatag. I-break ko ni Roxanne para kan ka. Saanan? Ituloy yung tinagkinawatan nyo. Tasaan kan akayat. Diyak ni namnama akastoy ti aramitam kanya. Saan? Pangasim. Di na ko may break. Sikati kayat ko, Trixie. Nupod no nga ay ayatan nak. Saan mo ang maaramid kanyak ti kastoy? Para dayta iti panangagaw mo iti boyfriend ko. No kasta, amumon? Sorry, Trixie. Ngamjak mabalin apalabsan ti gundaway anak kaasidaga kon kin ni Fidel. Nabayagan nga agayatak kin ni Fidel. Nga oray ang mo boyfriend ko. Sorry, day talaan ti amok amay baga. Kaasi ka mat. Amok asi ka tinanggargari iti boyfriend ko. Kati may bagag. Oray kabukbukuda mo ti inagaw mo ang lalaki. Awanan kayo itipain. Nagsakit dali. Masagsagtanak matlaang ang makakitkita iti post ni Roxanne. Anaragsagtang agoy kuyog ka ni Fidel. Nasakit tinagam ko. Saan mo ngamin akit kita ang dagiti post na, I-black moon. Ay, awan sirbi ti gayam akas kan kuana. Sana mabalin. Tiyan niya. Asyap kagbalin na nakakaasi. Idinto tagragragsagda. Anya ti aramidan. Urayam no anya ti aramidan. Ay, friend, saan ka nga agar aramid iti pagdaksam? Laglagi pam. Umadanin ti graduation tayo. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko, Fidel. Apay nga nawagan na, Trixie. Daga di bagang. Kumusta ka? Inawagan ka? Tadyak gayam kabaulan ang mapukaw ka itibiyag ko. Kunak no kabaulan ka lipatan. Ngam saan gayam? Kunak namin no saan ako nakayat. Ngamita. Duman nugot kang isuplita ti relasyon ta. Nakasagana ka mangibring ka ni Roxanne. Agpaiso? Wan. Di mat kinunag. Asikat ay ayatag. Saan lang amin nga sumartang agjat idi ni Roxanne. Iswakas jeti na pasamag. Amok nga dang bason ko. Iswag kindawa kiti pagpakawan mo. Nukasta. Aramidem nga ron tirumbang. Makibreak kan ni Roxanne. Anya ka di tinaramid mo. Panagkunam ka di kat nasaya at dayjay nga inaramid mo. Kasta ti amok ang makapalag-an itirik na dalin. Panagkunam ka di kat agtal na ti panunot mo iti kasjay nga inaramid mo. Panagkunam ka di kat agragsak ka. Diyak mo, basta tinapatag ita. Napagsubli ti sigod ako kwak. Ita ti aldaw ti graduation nyo. Rumbang ko manaragsak ka, iha. Diyak mo, papa. Kunak nung naragsakak iti inaramid ko. Ngam saan mat gayam? Adalat ta iti panunot ko. Ti panangloko kanyak ni Fidel. Amom no apay akas ta tirik na miha. Papa. Gaputa saan na panagayat ti adda iti pusom ita. No dikat panagibalas. Anya ti rumbang aramida, papa.
Makibreak kan kini Fidel. Lipatan mo tinapasamak. Tapno agtalnan ti panunot mo. Anya ti planong ita? Tanalpasan ti graduation. Agabroad akong dalen. Nakibreak akong ka ni Fidel. Agpaiso ti ko ng kanyak. Saan agtungagragsak. Kanayon lata mapampanunot ko ti panangluko kanyak ni Fidel. Husto ti kasta nga inaramid mo, friend. Lipat munday di apasama. Kat sapay la kumaa. Tadi naktuliplipatan no adakan ija abroad. Saan kanto ang malipatan, gayam? Nagbalin ka anapod no agayam kanya. Oray may sa tigayam ko. No kaskan ka. Ita, natalnan ti panunot ko nga adda dito'y balasyo taaw, Mr. Lonely. Agupat atawan kon dito'y, kaya't nadamag ko anang asawa maten ni Fidel. To'y pagayam mo, Trixie. Agyaman nakpagam Trixie iti deto'y apakasaritaam. Kaya't timakunak, saan ada kayo tinaikari iti tunggal may sakin ni Fidel? Ala, di mo lata seraan ti pusom iti sabali manen nga ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Trixie, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kining surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Diego. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sa dutak, ngem na sursurok mutlaeng tinagtrabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Diego. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ayabak ni Nico dito'y balay. Iti kasta, ada katulong kami jitalon. Nagadungamin ti anak ni Manang Anita. Isa nagtungtong kami, nga ayabak ni maikadwa nga anak na. Tapno ada katulongam. Sadot mo't ni Diego at tumulong kan ka. Amok amarigatan kamot ng gagmay may sangag talon. Nasayat mat, tapno sana siya kakanayon ti ayaban nyo, jitalon. Laklakayan kan, gamawan ambom nga obra. Alaman nga ron bakit. Ayabam ni Nikaw, paring nagagit at tumulong ka data. Agluas ka no inton bigat. Saan nga ginlalastog dito iday dyan? Ta sana mabalin kanyak tikas dyan. Ay, saan mo manen nga igaraw ti kinabarumbado mo sumangpet jay kasinsin mo? Si kaganti ipagbagadana ng akasinsin ko nga umay agtrabaho dito balay. Ha? Apay nakiktot ka? Agtrabaho ko na? Apay, hindi mo kayo agtrabaho? Unak man, may sutiin mayam dito eh. Tisaritaan mi ngamin kadaan ti Aurora. Umayak agyan. Katulungak ni Uncle iti talon. Kat maadda kita iti maymula, ibingayan lang iti tangdan ko. Apay, patangdanan ka pa ilang ay. Dito'y kamet ngagyan. Dito'y kamangan. Itapanawan. Adu ti master kan at trabaho. Libre ti makan kan pagyanan. Adda pa'y suldom. Basta ka di. Sika. Saan ka kadi asumursurot ka ni Uncle Ije talon? Basta dutak. Nagbambanugak lang. Mga anak mo't uray siya agtrabaho. Una, ngamawan mo't bukod mo akwarta. Hindi talang ha. Tumawatak ka ni nanang no kasapulak ti kwarta. Basta saan lakit di akanayon na. Agungot damit.
Kaano na kaya sumbatan, Carmen? Nabayagan nga gararamakan ka. Yung di nakmat sumbatan. Ay na, Manong Diego. Mabiyagnak to nga tando sikat ti pakiasawaak. Apay kidinasan. Agmay may sak nga anak. Siyak to tagtawid iti amin asan ni Kwame. When angam sadot kamot nga agtrabaho. Uray na lawat italon nyo no saan mat amamulaan. Ay, awan Ay, when gayam. Asino dyan nakita kakadwan ni tatang mo nga agmulmula? Kasinsin ko. Mamirmiraot da. Tado da nga kakabsat. Iso na imay makipag na dito balay. Uray mamirmiraot ti may sa atao no nagagat, sigurado, agprogreso ti biyag na. Saan man ati kasinsin ko ti pagtungtungan ta. Ti kahit ko maamuan kan kay ta. Madamat lapag asa. Masapa kami inton bigat, taagapit kami. Sige nga rod lakay. Kapapaan ako ni Diyo kusina, inak agluto. Sige, bakit? Tatang, umayak mo't makiapit. Maapit ko kukwak. Apay, timulong ka anagaradaw. Timulong ka nagmula, kas kada nagsibawg. Tapno ko na mga dabingay mo iti apit. Wala nga siya ti anak yaw. Umdasay napakpakaninda ka. Di matimbagakan ka at tulungan nakiday ti trabaho. Ang man niya tinaramid mo. Ha? Sadot kan tupay. Ano kasta niniko ti ibingayan niya? Makipagnanaadla dito'y. Pakpakanin niyo pa'y. Ada pa'y bingay na. Uwin tabay ayo akin kwa na. Tanagagat nga agtrabaho. Asino may timayat nga aggagayt nga awan ti maganab na ngay. Nagswertikit din. Diyo anak, madapay lang bingay na may. Anak, ti kabsat ti inam ni Diego. Kadaraam matlaeng. Iso nga awan, ti sabsabalay. Nagadumot ti abasto tayo ginatgatang yun, tata. Adun sakit iti naglakwan nyo Nakatsamba kami kininikaw. Nangina ti preso tinatang ita. Aurora, isimpa mamin dagito ginatgatang mi. Italaeng manin na makaigam tayo itidakila kwarta. Iso nagpalingki kami ni Tiadaw. Niko, agidulin ka latay ti kwarta, ambaro. Agurnong ka, iti kasta, ada bakakit kita iti nagbambannuga. At dapay mo't nabati, ante. Kan nakaipaw itak mo't kan kadananan. Nasaya at patngaro, tamatulungam dananang mo. Sa nabalay, dandani manin maapit dagiti daddo maamulat At danto manin bingay mo, baraw. Sige, panawan kayo pa'y tadda pa panak. Saan ka na pumanaw? Taagluto akong Jigo. Manganta yun to. Mangan kay latan. Apay anak ko umay ka dito'y pagnanaadak si ka, Diego. Takayat ko may baga. Di nakpadpadasan ng arman. Taka mga numadanog ka. Apay nga arman ka. Ambom ani Carmen ter arman. Nasaysaya atan ginalawag. Ita, anya ti masapol mo. Gua. Dahito yung amin dagos mo tikasit gan iti talon mi. Kahit, anya ko may ito. Idawak iti pabor. Inton agburasak iti mula mi iti rabi. Idiretsok dito ya. Alag to iti parbangon. Hindi ka madanagan. Ikang ka iti kaslaabang iti burasak. Dahil talaga yan. Apikit din na saan. Tangay sandak mo't lang ikan iti bingay ko. Kasdayan ti aramidag. Unak iti nga agburas. Di damot siguro madlaw ang maksayan ti bunga dagiti mulada. Makaduminggo pa mabalinto na burasan dagiti bunga ti mulada. Among bakit? Kasladay mo na nagburas ka dagiti mulam ya sitaw. Pagkunam akasta. Ada tugaw ta nakita mi ijay. Asino kumangay matimapan agburas ka dagiti mulay o tatang? Dayta nga ro ti pampanunutek. Asino nga tati agtatakaw dito'y lugar tayo?
Ita lang ang napasamak ti kastaw. Uncle, saan matlaang nga umasinso no asino man tinagtakaw? Gaputa pag numnumaran na, ti saan namat ang nagbambandan. Uwin nga raw, sak palaklakayanin ti takawan na may. Ikarkarigatak tupay ti agtalo no ray lakaya kaon. Uncle, imbagak man ngamin kada kayo asyaklatan ti agtalon. Tagudwa tayo iti birok. Ang amdi yung kayata. Birukin mo't lang ti bagit ti trabaho. Uray ta nalagan lang mat dagit ti trabaho. Tasi kamot ti mang trabaho kadagit ti nadadagsay. Oh, panagraraapan jengaw. Amang ano kayat mo ti tumulaw. Tapno adamot mabingay mo nga irek nga ilakaw. Nasakit ti sikat ko. Jak makamula. Jak makaarado, tatang. Di ko namkit day, sadot ka. Kasanukan tulangay nin tunawan kami na naganak mau. Ilakok ko ti sa nikwayo na, tatno da kwarta. Agnegosyo akton tatno jak taltalom. Ay, saan mo nga ilaklako ti dagatay o? Taison to ti pakalaglagi pam kada kami. Tinawid mi pa'y dagita ko'y kadagit ti naganak may. Kanya marami dak no jak kabalan ti agtalon. Sa tutak. Apa yan, tatang? Marigata na nga umangas. Tatang! Ano tapasama ka daw kayo? Tatang! Tatang, apay ang lati po po sa'yo. Eri, kasama. Nagkasangot da ito yan napasamakan. Niko, awan ka di imbagbaganakan karik-rik na. Awan matandi. Awan apulos ndakamat na kanyak. Imposible mat nga awan Alangan mat nga raw na amidam nga dahil baga na rik-rik na handa. Di nakpagbalinan ng awan manaknakam na. Gaputa sikat ti awan manaknakam na, Diego. Rumbang kumasikat ti kadwa ng agtanon. Ngam saan man? Taday talaag namnam ay ti amom. Anyat pagtangtangsit mo. Makipagnanaad ka lang, ijibalay. Sige. Danugan na. Di ko nam ka di katutupan. Gusto na. Saan kayong agapa diti ospital? Kastoy lang nga rodan tinapasama. Agtinano kayo pa ilaeng. Kaya tiyo ka di asyak ba't ti maatake? Sorry, auntie. Pasensya kayo. Anak, ita na itabo ng tibangkay ni tatang. Agpakpaka si akan ka atulungan miniko ngagtalon. Mamin ano ka di nga ibaga kajakayat tagtalon. Bayan nyo tagtalon. Tapno da sirbi na nga da ditoy. Kasi mat no isula ang trabaho para kada tayo. Kaya tapno mairanod tayo umit ati kaadana ditoy. Kasanukan tulaangan inton matayak patan. Ilakok amin asa nikwa tayo. Itapay laan. Ibaga kung tinapagtungtungan mi kanitatang mo idi si bibiyag pay. Kayat na nga gudwa kayo kaniniko kadagiti sa nikwami. Saan akayat ni tatang mo nga ilakom ti tawidam? Ngam kiti, kukom da ti balay. Saan kayo nga agudwa? Nagasat na talaga dahi dyan nga insan niko. Gaputa na singpot ni Niko. Nagagat kan patyan ni tatang mo nga ilalaon na ti daga at awidan na. Masansan matan ti panangyig mo kadagiti apit yu dito balay. Siyempre At nga rod nagagat nga agmula. Imbag man, takayat latta ni Niko ang makiburas ka kadagiti mula na. Wen, di nakimutan. Tamo na siya tirumbang agtawid iti dagami. Basta ka di. Sa bagay matkit di Ato tibingay mo. Medyo dakal mo da ito Wala, gabaw, tamayat ti diskitar ko. Aglablabos kan, Diego.
Pati dagiti irik ijay kamarin, asaan ko nga inlako. Tapno ka nang tayo kuma. Binawasan pa'y lang. Di ka man nagpapabason. Awan ti amok dita. Saan kan ang makapaglibak pa'y? Binaybayan ka, nga oray taktakawon dagiti bunga timulak. Sa anak ang nagtagtagari, nga maglablabos kan. Awan pamanagnak mo kadagiti bagbagam. Sika lang nga rodon ti makipagnana dito. Sika pa ti nalastog. Ti kunam ka di, Jack ammo at iburburasam kat ider-diretsyon iti dagos ni Mayla. Ita, aglibak ka pa'y? Rumbang lang ah. Nasyak ta akin kuko iti daga mulmulam. Ti kunam kit de, sadot ka. Ti agnam ay lang ti amom. Ti kunam. Aguray ka. Abay, dinanog na ngay. Ti kunam ka di ka tutupan. Stan! Di kaya gapa! Stan! Ito'y makipagnana at tibagaan nyo. Ayan, nantay bunang. Tatagpatak ng bangan. Diego! Agsubli ka! Diego! Sana makaangas. Ante! Ante! Diego! Agsubli ka! Itaraytan ni Ante di ospital! Diyak kaya't ama tuluyan ak. Gapukan ka, Diego. Mapanakon agyan iti kabsat ko. Nga da nurse nga anak na. Tapno matutukan dak ijay. Imbag akon kanini ko. Apagudwaan nyo. Di sa nikwami iti day di tatang mo. Makamu kayon. Iti bagbagiyo. Agpatpatakderan nini ko iti kalapaw na. Iti masakupan na. Saan kakuman nga reklamo? Tanini ko ti makamu. Kadagiti amin nga agas. Kananya pa'y akas sa pulak. Sige na nang. Muday ti desisyon niya. Di kidawag lang kan ka. Saan mo nga ilaklako, titawit mo. Tapno saan ka, nga agbabawi iti odi na. Nabayagan nga gararamakan ka, Carmen. Ang ita, nini ko ti sinong batam? Among mat siguro ti sungbat day ta. Saan? Isong ibagam kumakanyak. No apay anini ko ti pinilim. Gapo tanagagat ni Nico. Amok ang mabiyag na kaminto iti bangunan mi a pamilya. No sikat ti pakyasawaak, agbisin kaminto siguro kadagiti agbalin nga anak ta. Jack to ipalubos sa kasta. Alangan mo't abisinan kayo no kas pangarigan. Saan lang ang maala iti sauday ta, Diego? No adda planom nga agpamilya, masapul nga ipakitam anagagat ka. Tapno kayatan na ka ti babae nga armam. Ngem no sadot ka, aglaklakay ka, abaro. Anya? Ita, nagkasarinda Nico kan Carmen, Mr. Longley. Kat makitkitak atultulungan ni Carmen ni Nico nga agtalon ken agmula. Isot gapuna asaan kumatan ataktakawen dagiti mulada. Nasursurok matan ti agtrabaho gaputa agbisinak met no sa anak nga aggaraw. Tuy pagayam mo, Diego. Diego, agyamanak iti dahi apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at met, ta nakapagpanunot kan. Ket ammom itan ti agtrabaho. Ala, aggagat ka, tapno saan tong agbisin ti pamilyam, no dumtang ti panawen, amang asawa kan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Diego, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Napiliak iti lalaki idi kabambanwagak pailaen. Jakmat ngamin namnaman a kastoy gayam ti pagbanagak. Bueno papagayam. Intay dinggen ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Mapanmusangwan ni nato, anak ko. Uray saan mo akursuna da jay tao. Kasaritam latam ta itinasayaat. Ay natatang, imbagak lang arudan asaanan nga umay ngam umay latamat. Ay na, masurunak ka makakita iti rupa na. Maday iti kasta. Agyaman ka pa ikit di taada agaram kan ka. Ure awan agar-aram kanyak no kasjay tumatlaang. Agbakbak taklat ta na balasang. Ay unay kan anak ko. Apay, ti kunam, nalakati agbakbakat a balasang. Apay, ti kunayo mo nalakati makiasawa latan iti tao apulos ngawan sumgar adut-dut ko. Anya ayat isap-sap ulam iti lalaki. Manon ti binasten mo nga agar-aram kan ka. Ay na, 27 ti tawan mo. Kat, anya ko mano 27 ti tawan ko. Ubingak pa'y man. Manang, adda ni manong agan. Sikati kayat na makasarita. Tapay, amangan no agaram mananday ta. Apay, saan mo akayat ni manong agan? Nagwapon tupay. Anya? Anyat klase ti panagkita, Melinda? Kat no nakangisngisit, nagalas ti panagnir-ngirsina. Sobra kamat manang. Nangisit laang, ngam nataarmat. Anya nga tano si kalaangan ti sumango kan kwa na. Siyak nga rod ti simango, ngam si kamat ti sapulan na. Sangwamat amanang takaasimat. Nasingpatmat ni manong aga. Sige, sangwag. Ngam ibagak asaanan nga umay dito'y balay. Sobra kamat manang. Siyak lakuman ti arman na. No apay asikapay lang nga minti kursonada na. Sigurado ka? Kayat mo ni aga? Uray kayat ko nga rod, kasi kamat ti kayat na. Sige, siyak ti makam mo. Basta kursonada, ma? Wan ko naklangarudan, manang. Yamanak ta sinangonak, Marilyn. Apay, anya kami ti ibagam aya. Dimpay la imbaga kini Melinda ti ibagam. Taktaken nakpaylaang. Sika ngamin ti kayat ko apang ibagani ti daytoy. Ala, ibagam nga rudan no anya ti ibagam. Tadi ka manaktak iti trabaho. Agayataken ka, Marilyn. Ay, agbirok ka langan iti sabaling armam. Sanak nga interesado ang makiinaram kan ka. Uray pa'y kasta ti pagbagam. Sana ka maupay. Sapay ko ma, tadumteng to ti kanito ama ayat nakmet. Ay na, pangaasim aga Jak kayat apabainan ka akas iti inaramid ko kadagit imuna nagaram kanyak. Dagulit da ngamin. No kayat mo, ni Melinda ti armam. Ama ka no dapay namnamam no iso ti armam. Anya? Ay na, jak kayat ti dagulit kunak manan. Di mo ipilit tabagem no saan mo akayat ti mapabainan. Mano si Katiar Arman ni Aga. Apay ngay at ikabsat mo matang timang sangsangaw. Saan ko akayat ni Aga, tatang? Kinunan ni Melinda akayat na ni Aga. Di imbagak ka ni Aga, ani Melinda ti Arman na. Ay, talaga napili ka, balasang ko. Kayat tupay ti kabsat mo. Saan mo kit din akayat? Nasingpat ni Aga. Awan amok abisyo na. Saan ko nga rod akursonada, tatang? Kagurak laang no ipilit na ti bagida kanya. Ala anyagay nga rod no saan mo akayat. Kayat ko ni Aga nga agbalin a manugang. Isu amayat mat no ti kabsat mo ti arman na.
Ta sa anak ang maipada ka dagiti adun abinaster mo, Marilyn. Apay nga tang awan man lati matinumat nga garam kanyak. Ada ka di bagbagam? Awan. Apay nga rod asaan ka sumong bata. Agtantanamitin kalatan. Ti kunak, Steve. Awan plano kon ang makiasawa. Agbakbakit aklatan abalasang. Anya, imposible mat nga awan planom ang makiasawa. Bisan ka na maadan iti anak. No, adan to agaram akurso na, dak. O di sige, makiasawa. Ngam awan pa'y ngamin nagaram akurso na, dak. Isungak, nakunak agbakbakit akabalasang. Kaya't nga rod asawang dayta. Adi na kursonada. Nalawag mat siguro ang awatam dya imbaga. Saan ka kumamot unay ang napili, Marilyn? Ikan na kumamot iti gundaway. Amang ipanagnaganapod no ti panagayat ko kan ka. Naibaga kon ti kayat ko nga ibagakan ka. Iso ang mabalin mon ti pumanaw. Agsubli akon iti istor ko. Tamangan no addan gumatang. Binasted mo manan na Steve? Ay na, anak ko. Apay ay akasta ka. Kita man di aden. Natulagan ti kasarda ka ni Aga. Tatang, agduma kami ka ni Melinda. Kasanaw, no awan ton agaram kan ka. O di awan laan. Ay, apay, ti kunam, nalakat ti agbakbakat abalasang. Asinon tong ay ti mangaywan kan ka, inton bumakat ka. Alangan ba't ang makiasawa aklatan iti jakkap-kap na kan, tatang? Basta nasing patlakit di ti lalaki. Sungbata mo. Ay, kaslasaan ba't ang nasayati kasta, tatang? Sungbatak nga oray saan ko nga ayatan? Ay, jak amo kan ka. No kasano nga agayat day tapusom. Napili mat unay ti ayat mo. Ay, artistan samat nga men ti birbirukam. Tatang! Congratulations, Melinda. Aga. Agyaman na, Marilyn. Agyaman na, manang. Oy, sika aga ah. Saan mo to pagsangsangitan ti kabsat ko? Dahakas ka kanyak, no pasakitam ti kabsat ko. Well, Marilyn, ikari. Jak to pasakitan ti kabsat mo. Ala, husto daytan manang. Mabutbutang kan ka ni Aga. Nyapay lang, dan aramidan yun dito ay anak ko. Kumay kayo, tanay. Agur-uray yan dyan pagluganan yaw. Melinda, Aga. Wen tata. Makantan, Melinda. Itatanalpas ti kaseryo. Anya nga iti plano yung kani Aga. Sa dino ti pagnaadan niyo. Ijay kanumat balay da Aga manang. Iso nga minti inaudi alalaki. Kat ko na kano dagiti dadakkel na. Mauray saanin nga agpatakder iti banay. Ta ijay to nga agnaad. Ay, may kawa ak nga rod iti kaawan munton ah. Dudwa kaminton kani tatang. Agan-anad kayo akanayon kini tatang manang. Sikapay laang ti makaamo kini tatang. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Kan oray sika ah. Agan-anad ka matijay. Kanayon kan tulat ta pumasyar ditoy. Dada problema, bagaan naklaeng. Agyaman nak manang. Tatang, aldawan, apay asan kayo pa'y lang nga bumangon? Ay, madingarod ti bagbagay kanak ko. Apay ngay, agurigor kayo? Wansa. Ala, napudot kayo mat nga agpaiso. Ay, ipan kayo iti ospital itamat laang. Ay, sana yun eh. Ikanaklangan iti tumarag. Sigurado kayo? Uwan, anak ko. Ay na, nagdakkel mo tanti tiyan mo, Melinda. Dandanikan samat tan aganak. Wan manang, kabulanak ita. Iso nga rod nga imayak pi masyar. Taamangan no sa anak ton ang makapasyar no aganakak ton. Kat, kumusta kayo ngay mat ka ni Aga? Naanos ka di matlaang kan ka? Wan manang, sa anak ngagbabawi anak asawa kan ko na. Kat nasayat nga rod ano kasta. Oh, kumusta kayo mat kini tatang? Nasayat kami mat. Ni tatang, kalkalpas na lang ang nagsakit. Diyak pinalubusan na rimwar, agpilit mat. Bisitaan na kanulaang dagiti mula na. Maala,
Urayat nga rod asumangpad sa akto agawid. Ay na, babae, iti umunang apo ko. Kat ay na, nagpudaw. Wen nga rod tatang, imbag lakit din ata immalak ni Melinda. Anya ti kayat maasawan iti day tamanang. Ay awan, ang mga numasair ko pa'y tiriknam. Aminado akmat anang nisik na asawa. Anok ngay tinapudaw. No bartek tumadlaang kas kada babaero. Punaw, day tangay bagam anak ko. Maragsakan para ka ading ko. Tanaadan ka iti nasingpat kan responsable nga asawa. Kinapudno na, umapapalakkan ka itantandan anak mo. Anak, mariknak, ti panagkapsot ko. Kat idaw-dawat ko, ang makiasawa ka kumamatayin. Tapno makitak pa'y ati apukukan ka. Tatang, saan tayo kumapayla nga pagtungtungan day tabanag? Isardang yung aminon ti agtalon, tapno saan kayong agkapsot? Umanay matibirok ti istor ko apagbiag tayo. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ti ibagbagakit di titong palam. Kasano na, numapo kawak to dito'y lubong. Asino nga ti kadwam? Ay, diyak kaya't apanunutan ang mapukaw kayon tatang. Iso asaan kumaday tamang ibagbagayo. Makiasawa ka nga roden Takno agtal namat ti panunot ko. Iso tikit daw ko ka, anak ko. Ala, uwi ng tatang. Makiasawa ako. No adapay agaram kanya. Diyak matla makaturugan. Gapo ka nagiti imbagbaga ni tatang. Kasan magpaisungay no bumakitat to. Ang may sa aklakit no sa anak ka makiasawa. Ni Steve tinao di ang nagaram kanya. Awan matanti si Marno. Kasano kay nga tanwawanan nagaram kanya. Tabakit ako. Imbagpay ka ni Melinda tandan anak na. Andan tumang taripato kan kwa na itong bumakad. Ang siyak ngay. Kasano ak tumatan. Pasensya kan Melinda no nabaybayak ni tatang. Saanan nga imabot iti ospital. Tunggal nga mindamagag ti marikrik na. Ibaga na matasan ko apakandanagan. Ilimlimad naman kanyak ti marikrik na. Saan ka apabasulan iti papatay ni tatang? Manang, nalabit, adit alaangan ti pagpatinggaan ti biyag na. Palubusan ta ni tatang. Tapno saan ta nakarkaro ang masaktan. Hawanan ti kankanwak, ading ko. Ang may sa akon ta pinanawan akon ni tatang. Ala, gusto day ta na panagsangsangit mo, manang. Ang mga noan niya mo't tinapasamakan ka. Ang mababawi ak itanasan anak ki asawa. Awan mo't nagaram kanyak. Manipod nag-40 akon. Agmay sa akon nga agbibiyag. Gaputan nakapilpili ak iti. Ay, nagliday gayap ti agmay sa. Auntie, umayak man. Di ka nakak. Camille, dumanon ka. Nakaumay ka, Mat. Ipapahayap na ka ni Mama. Birthday nga min ni Papa. Katatabasit sa Canada. Kasta ka di. O sige, iha. Urayon na ko na. Agsukataklaan. Agkuyog tanamapan. Uwan, Auntie. Happy birthday, bayaw. Agyamanak, Marilyn. Naimbagman na umay ka, manang. Wen, kaya't ko ti makaaliwak say ading ko.
Ay, italaang amarik na tirigat ti agmay maysa. No ape ngamin anak kapilpili ka idi. O, anya nga ita. Ay, wan nga rod. Kat, dapay may sa arason no apay anak ka umayak. Anya day tama nang. Talubat na giti anak yo. Ang mga numabalin nga agnaad kanyak ni Camille. May mayat matlaang no ijaayan ko nga agnaad. Taas sidag ti pagadalan. Anya ti makunam lakay. Ni Camille ano kayat na? Ay, uray siyak ti makamo iti panagadal na. O sige manang, taka sa umi pa iti anak ko. Sige urayat no anya ti desisyon yo. Auntie, anda akon. Oh, Camille! No kasta, kayat mo ti makipagnaad kanyag? Wan auntie, takaasi kayo mat. Awan kad kadwayo. Ay na, agyaman na kaanakan, tanaasi ka kanyag. Saan ka madanagan? Tasyak ti makaammo iti panagadal mo. Agyaman na, auntie. Ita, addan ni Camille iti maudi at tukad ti kolehyo, Mr. Longley. Agyan kanyak manipod Lunes aginggat Biyernes, ket agawi di balayda kada Sabado ken Domingo. To'y pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, talaga nagrigat ti agbyag ngagmaymaysa. Ket imbag, tay manugot ti kabsat mo, ang makipagnaadken ka ti anak na. Isu aswerte ka paylaeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.